Posle 24 godine na vlasti koju je 2000. nasledio od oca, Bašar al-Asad nije više na čelu Sirijske Arapske Republike. Nakon što su sinoć pobunjenici ušli u Damask, sat posle ponoći Asad se navodno našao u avionu koji je poletao iz Damaska, ali je nestao sa radara u blizini Homsa. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštava da je sirijski predsjednik Bašar al-Asad napustio funkciju i napustio zemlju nakon što je dao uputstva da se izvrši mirna predaja vlasti u Siriji. U saopštenju ruskog ministarstva nije navedeno gde je Asad sada, ali se navodi da Rusija nije učestvovala u razgovorima oko njegovog odlaska. Rečeno je da su ruske vojne baze u Siriji stavljene u stanje visoke pripravnosti, ali da u ovom trenutku nema ozbiljne pretnje po njih. Pobunjenici su uveli policijski čas, vlast privremeno prepustili dosadašnjem premijeru i pojavili se na državnoj televiziji. Asadovom rezidencijom u Damasku lutaju stotine Sirijaca koje iz palate nose sve što im dođe pod ruku. Ovakav brzi rasplet sirijske krize koja traje već deceniju iznenadio je mnoge, jer ono što je počelo kao već viđeno ofanziva sa severa pretvorilo se u opšti kolaps režima. Širom Sirije ruše se spomenici Hafiza al-Asada, Bašarovog oca koji je na vlasti bio od 1970. do predaje vlasti sinu 2000. godine. Naša sreća je neopisiva. 55 godina diktature se konačno završilo. Završilo se kao san. Diktator je pobegao, nije ga čak bilo ni briga za saradnike. Pomešana su mi osjećanja, to je sloboda. Sada hoću da zamolim svoj narod da se smire i da planiraju budućnost. Molim se za našu decu, za ljude. Moramo da budemo bolje organizovani, da nas sada ne izguraju svi ti međunarodni igrači, da mi sami Sirijci izgradimo svoju budućnost, demokratsku zemlju, kažu građani Sirije.